Za razliku u kvadraturi, gradu uglavnom plaćaju kiriju. Oni koje iseljenje čeka više kvadrata morat će da otkupe. Vlasnici zidanih baraka ne kriju nezadovoljstvo jer, kako kažu, nemaju razloga da se sele, ali ni novca da plaćaju razliku u kvadratima. Ja sam u nedoumici, pijem tablete, što nikad nisam popila tablete za smirenje. Na samu pomisao preseljenja, mesto da se radujem, da se veselim kao što svi misle, ja sam u jednom velikom problemu, životno. Ipak nije sve na prodaju. Jezgro stare radničke kolonije od kraja prošle godine je pod zaštitom države. Ono obuhvata Sokolanu, ali i nekoliko okolnih baraka čiji vlasnici nisu na spisku za iseljenje. Ja sam tražila i pitala i dao da renoviram, kaže sačekajte, dao da ovo, pa je to sve živo. Znači u sobu sam morala zidove da zaštitim laminatom, jer to pada na to. I manji stan nego što je ovo, samo da izađemo odavde. Jer ovde je neizdrživo, ima, mislim, kad meni trava niče iza kauča. Stanje kulturno-istorijskog nasleđa, izgrađenog u vreme najveće svetske recesije, zabrinjava i zaposlene u Kragujevačkom zavodu za zaštitu spomenika kulture. Činjenica je da ovo posjeduje izuzetnu istorijsku vrednost i zbog toga, jer ovo je jedan simbol zrele i prosperitetne države. Svakako da je nedopustivo i da je skandalozno da ovako izgleda. Jedan simbol jednog sigurno srećnijeg vremena. Uz ocenu da uvek ima nezadovoljnih, gradski većnik za investicije kaže da su i grad i vlasnici baraka završili veliki posao, jer je za 500 porodica napravljen krov nad glavom. Tvrdi da neće zaboraviti ni spomenike kulture. Mi smo i Sokolanu više navrata štitili, sad opet treba da uđe u rekonstrukciju. To je više nego sigurno, ta 3 objekta ne da će biti zaštićena, ne jesu, nego će biti dovedena u neko stanje pristojno. To znači da ti ljudi mora se raseliti. Dosadašnjim raseljavanjem grad je zaradio oko 10 miliona evra. Tačka na Kragujevačku utopiju biće stavljena prodajom poslednjih 1,3 hektara, od kojih se očekuje prihod od minimum 300.000 evra.